Dobro večer, gledate Da, možda ne. Kojim zastavama maše mlada Srbija? Čega se plaše ili koga plaše? Za šta se bore ili protiv čega se bore? Biti neonacista u Srbiji, da li je to incident ili pojava? Šta o tome misle građani Srbije u našem večerašnjem istraživanju? Večerašnji sagovornici, direktor Centra za razvoj civilnog društva Vladimir Ilić, saradnik Instituta za evropske studije Miša Đurković, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Srbije Svetozar Čiplić, studenti Beogradskog univerziteta. Ispred Mladih Srbije i organizacije iz Dveri srpskih Boško Obradović, Obraza Mladen Obradović i antifašističke kampanje Milica Đorđević. Iako je bio najavljen srpski marš 2008. za subotu, 11. oktobar u Beogradu, a bilo je najavljeno i više skupova omladinskih organizacija. Vi ste tu predstavnici preizvesnog vremena uoči emisije. Stiglo je saopštenje, ministar policije Ivica Dačić izjavio da policija neće dozvoliti organizovanje ni jednog skupa, niti skupa Marš za jedinstvo Srbije, niti najavljenog antifašističkog skupa. Zbog čega? Zbog toga što je prijavu za održavanje Marša za jedinstvo Srbije podneo Zlatan Stojanović iz Beograda, a ne organizacija, kao što je bilo najavljivano Nacionalni stroj, da je proverom utvrđeno da je izvesni gospodin iz pronacističkih organizacija ili da je u vezi sa njima. Kako vama sada zvuči ova reakcija policije, gospodin Iliću? Nije dato potpuno obrazloženje kada se radi o zabrani preostalih skupova. Ono što znam je da su Dveri i neke njihove saradničke partnerske organizacije otkazale svoj skup još ranije, ne hoteći da dolivaju ulje na vatru. Meni je drago što je ovo zabranjeno, a pribojavam se da će doći do uličnih tuča po Beogradu, mada je zabranjeno. Drago mi je zato što mislim da ne vrede nikakve antifašističke demonstracije i jedne razbijene glave mog kolege i prijatelja Pavela Domonja, koji je platio tu cenu 7. oktobra prošle godine u Novom Sadu, a na toj ceni koju on platio profitirali su mnogi. Osim toga, sarađujem po raznim osnovama sa mladim ljudima. Ne bih želeo vidim svog mladog saradnika ili studenta u bilo kojoj vrsti fizičke opasnosti. Za naciste su policija, sudstvo, aparati uprave, pa čak i organi za prosvećivanje, a ne antifašistička omladina. Gospodin Đurković. Dobro večer još jednom i hvala vam na pozivu. Pa, ajmo da počnemo prvo sa ovom ovde, kako bih rekao, slikom koja je iza nas. Ako govorimo, kako sam ja shvatio o priči o ekstremizmu među mladima, fali i moje dete komunista. Nemojmo da zaboravimo da postoje ekstremisti na levoj strani i da je problem ekstremizma, dakle, o čemu ćemo pričati večeras, podjednako srodan i desnici i levici. Prema tome, nemojte da diskriminišete komuniste. Druga stvar... Dovolite u istu ravan, komuniste i fašiste. Kako ne, naravno. Aha, dobro. A mislim, možemo i o tome da pričamo, ali dakle, radi se o totalitarnim ideologijama koje su protiv liberalne demokratije kao elementarnog sistema vladavine prava. Ne, ja sam Miša Đurković i hvala na pozivu. Ja pitam po opredeljenju, čuli smo ime. Ja sam naučni radnik i ovde, dakle, pre svega, ako sam shvatio i hvala vam još jednom na pozivu, bih želeo da probam da iz perspektive nauke, što je moguće više, dakle, govorimo o problemu o kome večeras pričamo. Konkretno o ovoj poslednjoj zabrani. Pa hteo bih da kažem da postoje u takozvanim zemljama razvijene demokratije, dakle u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, manje više dva modela, mada svaka zemlja ima neke svoje posebne vrste odnošenja prema ovom problemu i da evropski model u principu ide ka nekoj vrsti i to sve više, koliko ja znam, normativne regulative koja ide ka postepenom uvođenju zabrana. Dakle, i ovo što je naša policija na kraju uradila, mada
moram da kažem da to u poslednje 2-3 decenije nije bila toliko praksa i da se insistiralo na tome da se skupovi ne mogu zabraniti na osnovu njihovog takozvanog kvalitativnog sadržaja, dakle da svejedno da li to bili ili profašističke, rasističke ili komunističke organizacije i tako dalje, nego isključivo ukoliko postoji nagoveštaj sukoba, ugrožavanja prava i tako dalje. Dok imamo recimo američki slučaj i generalno anglo-američki pristup ovom modelu koji insistira na neotuđivom pravu, dakle onaj čuveni prvi amandman iz Ustava Sjedinjenih Američkih Država na pravu svake organizacije, uključujući i radikalne i ekstremističke, da protestuje i da javno ispoljava svoje uverenje. Ministar Čipliću, kakva vama ova zabrana zvuči? Meni je ona očekivana, ona deluje prilike pacifikujuće i zapravo govori o činjenici da su državni organi, odnosno nadležni državni organi procenili da upravo može doći do onog slučaja koji je neželjen, da se ugrozi javni red, mir, bezbednost, poredak, da može da dođe do ugrožavanja tuđih prava. Ova zabrana zapravo to potvrđuje. I ja mislim da je došla i blagovremeno, što je ključno, i da je došla, ajde da kažemo, i kao jedna vrsta edukacije svih nas, da se zamislimo nad procesima koji su mogli da dođu, pojavama koje su mogli da dođu, a koje nas svu sreću za sad neće doći. Mislite da neće doći? Ja verujem da neće. Izvinite, mladi, šta vi mislite? Vaša antifašistička kampanja, koliko sam shvatila, više organizacija je uključila, omladinskih organizacija mladih ljudi. Pojedinaca. Sad, kojim ciljem? Da, znači antifašistička kampanja nije ono kako neki novine prenose da je to organizacija i da je to prosto skup organizacija koji prosto nešto želi da kaže, već je to skup pojedinaca koji sad slučajno su angažovani, jel tako, i rade na nekim različitim mestima. Antifašistička kampanja je okupljena iz razloga što smatramo da je važno da pojedinci, da Beograd, da svi slojevi društva, jel tako, daju neki zajednički odgovor onome što je bilo najavljeno da će se dogoditi u subotu. Šta ste vi tu prepoznali kao najvažniji problem? Kao najvažniji problem upravo to da se ostavlja prostor i praktično daje dozvola da organizacije koje se suprotstavljaju nekim osnovnim vrednostima koje mi zagovaramo, a to je tolerancija, to je pravo na različitost, to je poštovanje ljudskih prava, dečijih prava, prosto se njima daje možda mogućnost da se organizuju. A na šta ste vi bili spremni tog 11. oktobra? Na mirne proteste? Ono što smo mi očekivali i ono što jeste planirano jeste miran protest, upravo to, da. Ali iskustvo ne govori da su bili mirni protesti na nekoliko prethodnih skupova, da je antifašistička omladina također reagovala burno, ne mirno. Da. Sad vi pravite paralelu sa onim što se ranije dešavalo. Ono što jeste razlika sada jeste da antifašistička kampanja prosto poziva ne samo aktiviste. Tako da ono što smo mi želeli da postignemo jeste da... Pozovete građane. Upravo to, da.